ikaze wowe wakoze subscribe, like, share na commentaire ku biganiro tukugezaho nka Kigali Voice TV. Tuguhaye ikaze hano rero tugushimira yuko witabira ibiganiro byacu mu ngeri zitandukanye. Twakubonye nyine ukora subscribe, tukubona usharinga inkuru zacu tukugezaho, tukubona kandi nkuko bisanzwe ukora commentaire. Commentaire ni akatarabuza kabisa kuri Kigali Voice TV, ukurikije n'ubukuru n'ubunini n'igihe nyine Kigali Voice TV imaze ikora, kuko twahereye gutangaza mu kwezi kwa 9 no kwa 10, cyane cyane mu kwa 10 kwa 11 n'umwaka utambutse. Ubu turi mu kwezi nyirango kwa 11 kwa 12 kwa 1 kwa 2 amezi 4. Ariko nishimira cyane nka team dukorana uburyo ki mugaragaza ibitekerezo byanyu muri commentaire, byo turabashimiye aho dukurikirana uherereye hose partout où vous êtes. Tubahaye ikaze. Ushobora kuba uri muri Afrika, ibiyaga bigari, Kongo, Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya n'ahandi. Ushobora kuba uri ahantu hatarari abanyarwanda n'abarundi henshi hatandukanye bumva ururimi, muri za Mozambique, za Malawi, Zambia n'ahandi hose. Mwese tubahaye ikaze. Ikaze rindi twaguha rero nanone nawe no dukurikira uri ku mugabane w'Uburayi, kuko mu Burayi muradukurikirana ku bwinshi. Turabashimira rero mwese mudukurikirana muri ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Amerika, nk'abari muri Amerika ruguru, Mexique, Etats-Unis d'Amerique ndetse na Canada. Canada twagira inshuti nyinshi, ugiye kuzirondora waziteza ishyari. Niba hari abadukurikirana bari muri Amerika Latine nka za Brazil, nabo sinjya mbimenya ariko bahari, za Argentine n'ahandi nkaho ngaho, Chile, turabasuhuje. Dusuhuje abari mu Burasirazuba bwo hagati. Burasirazuba bwo hagati hari umuntu uba muri Qatar ukunda kuduha ibitekerezo, turamusuhuje uri ku Kosi. Turagusuhuje rero nawe rwose ugira ibihe byiza aho uherereye hose. Abari muri China bagiye kwiga, abari muri Australia, donc in total in general dusuhuje buri muntu wese ukurikira ino channel ahantu haherereye. Hanyuma rero tumaze kubasuhuza, twagira ngo duse nabisegura ku bantu babona hari layout cyangwa se ibyagiye bihinduka mu mifatire y'ama video yacu. Birashoboka twagize ikibazo cya amaccessoire, ibikoresho bigendana na kamera. Ntabwo turabona uburyo bwo kubikavaringa, no kuvuga ngo ibigurwa ibigira gute, ariko turimo kubishakisha. Turashakisha mikoro kugira ngo tubigereho, kandi tuzi neza ko hamwe n'Imana byose bishoboka. Tugiye kuvuga update ziri ku rugamba muri Kongo. Tukore n'isesengura mu ngeri 3 mu minota itari myinshi, twihute kugira ngo tubashe nyine kubagezaho ibyo twapangiye. Isesengura turarikoraho iki? Turareba M23 mu ngeri 3, ingeri ya gisirikare, ingeri ingeri ya politique ndetse n'ingeri y'ubukungu. Kuko buriya intambara yose irwanwa gisirikare, ariko intambara yose igira n'amashami ya politique bien sûr, kuko politique niyo ibikubiyemo impamvu zituma intambara ibaho, ariko n'ubukungu, kuko udafite ubukungu ntabwo huwezi kuendesha vita. Bila uchumi imara, bila uwezo kiuchumi huwezi atoro kuendesha vita. Haiwezekane yani. No kuvuga ngo rero icyo tushaka kuvuga hano, udafite urwego rw'ubukungu rukora neza, udafite iki n'iki, n'abasirikare ntibabona ibyo bambara, n'abanyapolitike ntibabona ibatunga. Mwibaze buriya intambara ni ikintu gikomeye. Amasasu n'amabombe birahenda. Ibiko abasirikare babayeho warfare yabo, ugiye mu bakadre ba politique bashyigikiye iyo ntambara, ugende muri communication team bano birirwa ku matwita batwitinga, ugende ugire gute in global. Intambara ni ikintu gihenze. Unamenye ko hari nk'aba officier bo mu ngabo, ariko n'abasirikare bato birashoboka baba bafite nk'imiryango basize bajya ku rugamba. Well, muri gorira ushobora kutabahemba, ariko abana babo bagomba kubaho. Abagore basize, niba hari abadafite akazi, abakiba mu nkambi z'impunzi ho HCR aricyo yafasha. Ariko urumva muri make intambara just is a thing which does need a lot of money, a lot of whatever, mu bintu byose bijyanye n'ubukungu. So turareba kuri izo ngeri 3. Igisirikare kigeze he muri no, kigeze kuki? Muri politique abantu bageze kuki? Ariko kandi se no mu bijyanye n'ubukungu bageze kuki? So duhereye kuri update rero. Ubu ngubu amakuru dufite atugeraho atubwira ko umutwe wa M23 AFC ushobora kuba wigaruriye umujyi wa Uvira. Ni icyambu gikomeye cyane kiri ku muhero w'uruzi rwa Rusizi rwisuka muri Tanganyika. Niba kubwira Uvira wumva ikiyaga cya Tanganyika. M23 iri kuri Tanganyika. Ivuye hehe? Ivuye ku biyaga bitatu
hari cya Vicumbi cyangwa cya Rwicanzige cyangwa bita Edward Lake kiri hagati ya Uganda na Congo, ukamanuka icya Kivu kiri hagati y'u Rwanda na Congo, ukongera ugakomeza ukagera Uvira. M23 rero nyuma yo kwigarura umujyi wa Bukavu, ubu ngubu yiyongeje n'umujyi wa Uvira nyuma yuko yari maze amasaha 24 yigaruriye agace ka Kamanyola. Abantu bakaba bakomeje gutangazwa na force mobile force ya M23 yo bita kunyaruka ku rugamba. Chap bavuga bati inyeshyamba ziraguruka kuko urumva nko kuva Uvira ndimo gukoresha ikoranabuhanga riri bungore, ariko ndagerageza dushaka kureba Bukavu Uvira distance, urasanga harimo ibirometero 121. urumva bavuga ko ari nko hagati y'umujyi wa Kigali n'umujyi wa Huye almost, ariko by'ukuri uvuze ko hano hantu hatabatwaye amasaha 48 mu bigaragara ushaka kuvuga Bukavu yafashwe kera, ariko M23 atsimburiye Bukavu yerekeza Kamanyola Uvira. En fait urumva na ahantu kure cyane, ariko M23 irimo kuhafata mu bihe bidatinze. Bamwe bavuga ko bishobora kuba bitkomoka ku kuba M23 isigaye ifite ibikoresho yambuye leta, harimo ama pick-up za blende n'ibindi bikoresho bituma mu kwihuta cyane, mu kugenda yihuta cyane. So mu yandi magambo nituza kugira mu cy'ubukungu tuvuye muri update turi bukwereke imipaka M23 igenzura n'iki sobanuye mu buryo bw'ubukungu. Of course birahita bijyana kubera yuko iyo uvuze ubukungu nako ama ressources économiques, ressources potentielles économiques, ibintu mu Kiswahili bita vitega uchumi. Urumva donc murumva vitega uchumi, ibintu bibumbatiye ubwo bukungu. Nituza kubigeraho turakwereka urumuri bibumbatiye harimo n'iyo mipaka nayo mazi tugenda tuvuga. Rero M23 ikaba yigaruriye umujyi wa Uvira nkuko tubibona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, nta resistance ihambaye y'ingabo z'u Burundi. Mu by'ukuri urabizi neza yuko ivuye kuri Bukavu kagira Kamanyola, ubutangiye kugera no gusatira umupaka wa Ruhwa, ubwo ubufasha Burundi. Wava ku Burundi rero ukamanuka ikibaya cya Rusizi ku side ya Kongo bakita Plaine de Rusizi, hanyuma kuri side ya Burundi bakakita ikibaya cya Imbo, icaya cya Imbo, mu gihe mu Rwanda bahita ikibaya cya Bugarama. Mu Rwanda ni Bugarama, handi ni Rusizi Plaine, ahandi ni Imbo. M23 rero ikaba yakomeje imirwano ivuye Kamanyola imanuka. Bigaragara yuko uko byagenda kose izi nyeshyamba zakoresheje imbaraga n'amayeri menshi, ariko by'ukuri impamvu tuvuze ibyo ngibyo abantu bikangaga yuko bashobora kubasibanira n'ingabo z'u Burundi zaba zageragezaga guhangana kugira ngo nyine n'ibyo bidashoboka, ariko nta resistance yabayeho. Iyo uvuye rero i Bukavu ujya i Rusizi uramanuka ubugenda ku muhanda bita National 5, ubanza ari umuhanda wa 5. Muri Kongo imihanda yaho igira ama nimero, umuhanda wa nimero 5. Uvi Bukavu rero ukamanuka werekeza mu gasantre bita Nyangezi. Ndabona ariko ka santre uhita ukurikizaho iyo usohoka muri Bukavu umanuka werekeza nyine za Uvira, ubwo turagenda agasantre ku kandi. Hanyuma nibyo nababwiraga ngo iyo ugeze Nyangezi hakuno mu Rwanda ubuciye mu mirenge nka Nyakarenzo, hakurya ya Rusizi ubureba Nyakarenzo, ndetse no mu mirenge ya Nzahaha ho ndabona hari umuhanda bita Route Nationale 11, umuhanda w'igihugu wo ku rwego rw'igihugu nimero 11. Hanyuma ubwo ndavuga ngo iyo uvuye Bukavu hakurya mu side y'u Rwanda ugisohoka Bukavu ujya mu Bukavu werekeza Nyangezi, umuntu ari mu Rwanda wenda agenda kureba hakurya we yaba ari mu mirenge ya Nyakarenzo mu muhanda wa nimero 11 na Nzahaha. Ino mapuri tubona uburyo turaza kuyibahereza muyirebe. Hanyuma wava Nyangezi rero ukamanuka ku side y'u Rwanda hari nk'icyo wakwita Ubugarama, uvuye Nzahaha umanuka ku side ya Kongo, ubwo uhita
ujya ahantu bita uhita ujya ahantu bita nyine uvuye Nyangezi uramanuka ukamanuka ukagera aho bita Kamanyura. Mu Kamanyura rero iyo nababwiye ngo hakuno mu Rwanda haba hitwa Bugarama, ukaba utangiye plane ya Rusizi, mu gihe mu Burundi ubu uri mu kiyaya cya Imbo, ndabona bavuga ngo ni mu Rugombo, ariko ubwo uri muri province ya Cibitoke nyine bien sûr birumvikana mu Burundi. Hanyuma rero ndabona iyo uvuye Kamanyura ubwo werekeje nkuko twabivugaga Uvira amaze gukurwamo n'ingabo za M23, ugera mu gasantre bita Kakamba muri Kongo, hakurya habari mu Cibitoke nyine, mu Cibitoke cya Rugombo, amakomine nka za Mugina. Wava mu Cibitoke ku isaidi Burundi ukajya wita mu Ruganda, wava mu Ruganda ukajya Ndava, wava Ndava ukajya Nyamitanga. Ubwo kuri saidi ya Kongo uva Kakamba ujya Ruberizi, wava Ruberizi ukajya Sanje cyangwa Sange, wava Sange ukajya Runingo hakujya mu Burundi uri mu Nyamitanga no muri Gihanga. Hanyuma waza uvuye Runingo ku saidi ya Kongo ukajya mu Kiriba rero kikakumanura hakujya mu Burundi, hakaba hitwa mu bice bya Gatumba, niko mbona babivuga. Hanyuma rero iyo uvuye Kiriba Runingo muri Kongo ujya mu gasantere ka Kiriba, ubwo uri muri wa muhanda nimero 5 ukamanuka kujya Kawezi. Wava Kawezi rero ukaza ukajya bita ku mupaka wa Kavimvira, ku muhanda ujya mu Gatumba werekeza i Bujumbura. Ntabwo mu by'ukuri mu Bujumbura hafatikanye nkuko abantu babitekereza n'umupaka wa Kavimvira, ariko ntabwo ari kure, nabyo turare muri distance, kuko uva Kavimvira ujya mu Gatumba, wava mu Gatumba ukajya hita mu Kajaga rero ni quartier wakwita ko iri muri nkengero za Bujumbura, muri outskirt ya Bujumbura, kwa kundi nyine ahantu banza mbere yuko winjira mu mujyi uvuye muri Kongo. Ubwo iyo watatse umujyi wa Bujumbura uba ufite ruguru ahitwa za Rukaramu, ahitwa za Muramvya, ni kure bien sûr, ni kure urebye kuri map, ariko mu by'ukuri uwo muhanda uva Kavimvira ku mupaka ujya Bujumbura unyura mu Gatumba ukomeza Kajaga winjira mu Bujumbura. Aho hose ubugenda ku nkengero zerekeye ku kiyaga cya Tanganyika. Hanyuma rero mu Kavimvira nubwo ari umupaka ufite iryo zina rikomeye cyane, ntago bibubuza yuko ushatse kureba uwo muhanda wa 5, kuko ahandi hasigara ari nk'ikiyaga, uragenda ukagera aho bita Uvira, umujyi wa Uvira. Abantu babyumve neza, ntago umujyi wa Uvira ufatanye n'umujyi wa Bujumbura, abantu bajya babyibeshyaho, ntago bifatanye. Ariko uvuye mu gasantre ka Kawezi nkuko twabivugaga hano, urumva Kawezi muri Kongo rwose ntabwo ari kure. Ndahabona ikigo nderabuzima cy'indwara zo mu mutwe cya Kawezi, ukatumanuka muri Kavimvira. Kavimvira iraza ikamanuka, ukabona nyine yuko Kavimvira na Uvira bavuga ko bifatanye, no doubt na rwose. Ariko ntabwo Bujumbura ifatanye nande, ntabwo ifatanye na Uvira like gutyo. Ubona ko nyine hagenda hacamo utuntu dutoya, ntabwo ibyo twanabitindaho. Ugiye kureba ubona yuko ubona ko en fait reka tubyoroshye gutya, Kavimvira na Uvira tubyite ikintu kimwe. M23 rero tuzabireba niba yakomeje kumanuka ahantu igera ku kiyaga cya Tanganyika, by'ukuri isa nk'iyerekeza hepfo cyane muri za Tanganyika aho yabigana. Ariko gusa hano hari wakubwira ati kuva Uvira ujya za Minembwe hangana gute, ese hari imihanda? Ubwo bizadusaba no gushaka abantu bahazi neza bakihahugukiwe batubwire akandi kazi kaba gasigaye. Ndimo gushaka ngo ndebe ko nabona undi muhanda ucometseho nibura werekeza hariya, ariko ukabona ni ibintu bigoye cyane, nta muhanda banyereka. Cyo kurara umuhanda ujya bita Murongwe, Murongwe ndabona ari umugezi wa Murongwe, ni umugezi ntago ari umuhanda. Ariko iyi karita yanjye ndabona rwose itampa amakuru neza yahajyanye n'ukuntu bagera mu Minembwe, kuko hari impamvu yo kubitekerezaho gutyo.
murabizi yuko amakuru arimo avugwa ko inyeshyamba za Twirwaneho cyangwa se umutwe wa Twirwaneho umaze iminsi utakaje komandoma yawo, bamwe mu bakomanda bayo barimo na Colonel Makanika. Ubwo rero birumvikana ko hari ubwo umuntu atekereza ati niba uno mutwe koko wabaga muri AFC ntacyo wafasha abana bari hariya bamaze guhura n'icyo kibazo. Ibyo gihe ntabwo ari byo bigenga, ariko nabyo byaba byiza kugira ngo abantu bamenye ngo kuva Uvira ujya mu Minembwe unyura hehe, kugira ngo nabwo tumenye ngo se M23 koko yaba irimo gusatira aho ngaho. Mu bigaragara uvuye Uvira ujya Minembwe, ndabona ikoranabuhanga ritubwira ngo hari ibirometero bigera ku 151 cyangwa se mayiro 93. Birashoboka, naho ntabwo ari hafi, ariko niba M23 igenza ibirometero 120 na bingahe mu miki ahantu ndabona ari nk'abashaka kwerekezayo, ntabwo byabatwara igihe kinini batagezeyo. Reka rero turebe niba twabona map yabitwereka neza, ariko nibishoboka nibitworohera muka turebe urebye kuva Uvira ujya Minembwe hangana gute. Ntabwo ari kure cyane, reka turabe niba turi bubone uburyo. Turabona ahitwa za uva Uvira hitwa za Useni, Kigongo, Makabola, Kasekesi, Swima, ushobora guca inzira za Murembe n'iki, ariko umuhanda pe niba atari indege nta muhanda bashyizeho. Nta muhanda bashyizeho hano hantu, hashobora kuba hakoreshwa indege. Hari n'ahitwa Musambia, ntabwo ari Musambira ariko ujya mu Minembwe, Minembwe General Airport. Ndabona bafite ikibuga cy'indege mu Minembwe, ubwo ni indege zihakora. Ndabona Mizenge Muzinda, Mizenge Kiziba, Methodist Church dukoresheje ikoranabuhanga, Minembwe Jerusalem Hotel. En fait urabona ko ahitwa Madegu, Mutunda genzi Mutunda hari Huye Butare, none hari in fact urabona ko ntabwo ari kure cyane, ariko ntabwo horoshye kugenda. Ashobora kuba hakoreshwa indege nubwo n'imihanda itari myiza itajya, ariko nta muhanda bashyizeho. Twakomeje kubona umuhanda wa nimero 5 ugenda ukagera no ku kiyaga cya Tanganyika. So M23 rero naho ngaho igeze, ntabwo tuzi mu gace kari Axe Nord hejuru hari ya za Rubero uko bimeze, ariko uko byagenda kose ugiye kureba nuko nguko ku rugamba byifashe. Ubwo rero twabyabisobanuye ko inyeshyamba za M23 zamaze gukura n'igihugu cy'u Burundi ku mupaka gihana. Donc no kuvuga ngo u Burundi na Kongo bihana umupaka, ariko zaba zamaje gukura administration yacu sekede muri controle y'imipaka yose y'u Burundi buhana na Kongo. Munyumve neza, imipaka iracyahari, ariko ntabwo hakiri ntabwo administration yaho igikorwa n'amategeko ya Kinshasa. Kandi Burundi na Kongo bifitanye mubano mu bya gisirikare. Katwibaza ibingibi, ingabo za Burundi ziri mu Minembwe muri Sud Kivu ko zacaga Uvira Kavimvira zitaha, ubuse zishobora gukoresha ayahe mazi ari Tanganyika. Bavuga bate M23 irimo kuyigenzura uhereye Uvira. Ntabwo wakwizera inyeshyamba zagize Uvira na Tanganyika kumanuka zaba zigenzura. Ubwo byasaba ingabo z'Urundi zitatashye kujya guca muri Tanzania zikabaka inzira hepfo cyane za Kalemi kugira ngo zipuringa. Ariko nabo sabana ndatekereza ko kuva bakirwana na M23 buriya bumvise ko igiye kugera Uvira babakuye magabo. Mu yandi magambo it is over. Tafoke y'ingabo z'Uburundi zikora muri Kivu y'Amajyaruguru yararashwe ikurwamo. Ubwo na Tafoke yo muri Kivu y'Amajyepfo niba nta basigaje bipenyeje mu mashyamba, ubwo nabo bavuyemo. Mu byukuri isupu y'umubano wa Kongo na M23 imenyemo inshishi yose ikagera. Ngibyo rero ibyo twavuga kuri update. Ejo M23 afashe umupaka wa Kamanyora iramanuka. Ibyo abakongomani bakora bavuga ngo ti na Bukavu na Uvira ni kipigo kikubwa sana kuwa M23 imetanganisha nchi au mamlaka ya Tshisekedi
na mamlaka ya Rais Ndayishimiye kupitia kuchukua mji wa Bukavu na mipaka ya DRC na Burundi ambayo kwa sasa imechungwa na jeshi la M23. Ibyo rero no kuvuga ngo ubu M23 yakwiye ku mupaka Ndayishimiye ikura ku mupaka Tshisekedi ravuga utereka tuwugenzure. Bamwe batirera iki? Ese bishobora guteza intambara hagati ya M23 no Burundi? Sibyo mbona, kuko umwe afite ibyarimo n'undi afite ibyarimo. Rega no Burundi buri mu gufatanya na Tshisekedi bari muri diru yabo. So ibyo ndumva ko nta hantu heba M23, ariko byumvikane ko risasi moko yava muri Burundi ishaka nko kuderanja ibirindiro bya M23, icyakurikiraho ntange muracyumva. Uburundi buzicara bufite ubwoba kuko bwabane n'abe M23 kuba bufite umurwa w'ubukungu Bujumbura, abandi bacunga aho ngaho mu Uvira, bakeneye gukorana umunsi ku wundi harimo agahaze. Tugiye rero kubijyanye n'ubukungu nababwiraga twihuse kugira ngo tubone no video muyirebe, nuko M23 kubijyanye n'igisirikare niza update tuvuyemo. Kubijyanye na politike ubwo dusigaje kurana M23 izaha izaha abayobozi ya Kivu y'Amajyepfo, urona igeze ku buce mu byukuri, kuko amateritwari ya Kivu y'Amajyepfo M23 itarageramo Sud Kivu territories. Reka turebe ngo nizihe. Umuntu yavuga ko tuze turebe ukuntu angana kugira ngo tumenye ngo aho itaragera ni hehe, nabyo biraza kudufasha. Ariko icyo twavuga turaza kumenya se M23 irashyiraho ubutegetsi nyine bwa Kivu y'Amajyepfo nkuko yashyize ubutegetsi muri Kivu y'Amajyaruguru. Turaza kubireba. Ndabona mu materitwari Kivu y'Amajyepfo ifite, hari teritwari ya Fizi ifite ubuso bwa kilometero 15 n'ibihumbi 788, ikaba ifite abaturage mu 400 ingahe ukurikije ribarura. Ni abaturage bake ariko ni nini cyane, ni ibirometero 15 ni byinshi. Hakaba teritwari ya Ijwi ifite kilometero 281, ni nayo ntoya muri Ijwi n'ikiriya kirwa kiri muri mu kiyaga cya Kivu. Hakaba teritwari ya Kabare ifite kilometero 1960. Hakaba teritwari ya Karehe ifite kilometero 500, na teritwari ya Mwenga ifite kilometero 11,000, na teritwari ya Shabunda ifite kilometero 25,000. Iyi teritwari ya Shabunda ni nini cyane, irarutana teritwari ya Warikare, ikaba ijya kungana n'u Rwanda haburaho kilometero 1,000. Urumva ni teritwari ingana n'u Rwanda. Hakaba iyo ni district hariya nicyo wagereranya. Teritwari ya Uvira ni ntoya ifite kilometero 3,000, mu gihe teritwari yindi nayo ntoya cyane ariyo bita Walungu, urumva ifite kilometero 1,800. Ngayo nguko rero ubuso bwose bwa Kivu y'Amajyepfo buteranyije ni kilometero 34,851. Mu byukuri Kivu y'Amajyepfo iraruta u Rwanda n'u Burundi ubitanyije hamwe ukongeraho n'utundi n'izindi province. Ngayo nguko rero ni ibyo umuntu yavuga Kivu y'Amajyepfo. Rero M23 urumva ko ahantu itaragera mu byukuri ni muri teritwari ihese Fizi, ntabwo numva ko yari yahagera. Karehe yarayigaruriye, Ijwi iraryigarurira, ubwo na za Mwenga sijui, urumva ko hariho itaragera. Ariko iyo ufashe umurwa mukuru w'intara obviously hari aba bagomba kukuyoboka, iyo badafite gufunga umutwe bawufunga kandi nawo ukawufungura. Hanyuma tubashe no kubabwira nyine kugira ngo abantu babyumve neza, tugende muri no geography ya Kivu y'Amajyepfo. Ubwo iby'ubukungu nabyo turagenda tubicomekamo. Teritwari ya Kabare ifite icyo nakwita nayo imisozi igabanijemo, ariyo duhereyeho. Ariko ibyo nta n'impamvu yo kubitindaho, reka tuzabigarukaho n'ubundi mu ikindi kiganiro. Mbonye ko byadutwara umwanya munini cyane, urumva. Ariko ni teritwari ikize cyane, mame ni province ikize. Province irakize cyane, ifite amashanyarazi, ifite za centrale ziriya za Rusizi mujya mwumva, ifite Kivu y'Amajyepfo ifite imipaka ku Rwanda ya Rusizi yombi, wa Kamanyura,
ndetse n'umupaka wa Kavimvira hariya i Bukavu, ubwo ntabuze n'indi mipaka mitoya, ifite ikiyaga cya Tanganyika ugiye kureba mu kinini cyane. So urumva ko mu by'ubukungu izi nyeshyamba zifite ibyo biyaga twavuze bya Vicumbi, bya Kivu n'ibyambu bibigize, ibyambu binini cyane, aho hose haturuka imisoro, haturuka amafaranga. Icya politike twavugaga no kwiyaranja tukamenya se M23 koko igiye gushyiraho ubutegetsi muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu nyine abantu barimo kugira gutya amakoti bavuga bati subugiye we yaba ari giye kone nanga agiye kuhashyira. Aho hose hazakenera ipolisi, hazakenera buri kimwe cyose. Mbega agena avuga nti nubwo bitari mu nshingano zanjye, M23 ifite akazi no gutanga amasoko, abazakora imihanda, bazajya batanga amashanyarazi, abazagira gute. Na cyane muri Bukavu M23 ijya gufata Bukavu, byavugaga ko abantu b'i Bukavu bima amashanyarazi umujyi wa Goma. Burundi birako icyamashanyarazi cyarakemutse kubera ko amasantrale electrique hydroelectrique yose yigaruriwe n'inyeshyamba za M23 yagaburiraga iyo mijyi yombi. Nubwo hari andi menshi atandukanye, ariko ibyo byose ku mafaranga M23 ntacyo waza uyibwira. Ariko hari nk'utuntu umuntu agenda asoma tukagenda tunyuzamo utuntu dusekeje, ukuntu nk'ahantu muri teritwari ya Warungu hari umugezi bita Nyabarongo. Hari umugezi witwa Nyabarongo, no muri teritwari ya Shabunda ni kure, hari ahantu hitwa mu Nzovu. Koko mwoka byaramwe umuntu arakubwira ngo aba bantu koko hari ahantu rwose ni mu bavandimwe muri za teritwari ya Uvira yitwa za Kiriba, za Gatobo, nayo Kavimvira twavugaga. Kandi ubwo shanje ni Isange, abantu b'isangi ndabasuhuze, bari Isange ndumva amazi nko mu cyahoze ari Huye kera cyangwa Gishamvu, ndabasuhuje n'ahandi. Ubukungu rero nicyo twavugaga, politike twavugaga kwinstara ubuyobozi hariya abakada buri kimwe cyose. M23 ifite akazi bya gisirikare byo twahereyeho, byumvikane neza ko izi nyeshyamba zifite ibibuga by'indege, zifite buri kimwe cyose. Of course zifite challenge kuko ifite ubukungu bw'ahantu abaturage bakwishyuza byinshi. Iyo uyobora abantu nyine banakwishyuza uburenganzira bwabo. Mu burenganzira bw'abaturage harimo n'amatora. Ese bazajya shyirwa abayobozi batowe? Ese bazajya mu biganiro na Kinshasa? Ni ibintu utamenya ngo umenye ngo biragana hehe. Abari hepfo y'abadukurikiye bagiye kuganira na M23, ubwo nyine bazatubariza ibyo bibazo bati muteganya gute kwa demonstratinga aka karere, ese bizagenda gute? Ibyo byose abari kuri terrain abanyamakuru batega amatwi Kigali Voice TV bazabitubarize abayobozi ba M23 icyo bapanga kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Neka rero tunarebe ikindi twareba hano ku bijyanye n'ubukungu. Ntago twabura kuvuga yuko muri Kivu y'Amajyepfo bafite ahantu h'ubukerarugendo hatandukanye, harimo nk'ikiyaga cya Tanganyika, icyambu cya Kivovo, icyambu cya Karundu ndetse n'isoko rya Nyamutiri. Ni ikintu gikomeye cyane. Aba bantu kandi bagira n'amashyuza aho bita mu Rubuga, Kavimvira, Katogota, Masuzu, mu Runingu. Bagira ngo ni ibintu ngo byitwa ngo n'amazi ameze nk'umunyu yuta sel marin. Ntabwo nzi uko bimeze. Muri Fizi bashoboye kuhagera haba amafi ngo meza cyane yo mu bwoko ngo bita sirene, sinyazi, ngo bakagira n'uturwa ngo twita za Burumba, n'imisozi ya Mbubwa iri mu kiyaga cya Tanganyika, ndetse n'isumo rya Marikia ku mugezi wa Ntambara na Ndambwe. Ibyo byose bikaba ari ibintu biri hariya muri Fizi. Hakaba n'icyambu cya Mushimbake gikomeye cyane, ngo n'icyambu cy'abaturage kiri ahantu bita Baraka, ngo hazwi cyane. Ubwo abashaka gutembera hariya ntimuzavuye ngo Marishal sinababwiye. Hakaba n'umwigimbakirwa bitwa Ubwari, n'ahantu ushobora kugenda neza hakakumera neza bita Bolton. Hakaba n'ahandi hantu hari amashyuza bita Ubwari, Kicura, Musigirwa, n'ikibuga cy'indege cya Marinde. Icyo ntabwo nanizi ko kiri muri Fizi. Hano harimo kuhavuga ibigwi. Hanyuma rero muri teritwari ya Kabare bafite iyo bita Park Kahuzi Biega, ibamo inguge nyinshi, hakabamo ngo n'ingagi zo mu misozi, hakabamo impongo, inkwavu, agahiryi, ndetse iyi teritwari ya Kabare ikaba iri mu kibuga cy'indege cya Kavumu, kandi n'amaplage nyine. Kabare se teritwari ya Kabare iri mu kibuga cy'indege cya Kavumu se buriya? Niko babivuga. Nanzi ko kiri muri Karehe. Plage ya hanyuma plage ya ikiyaga cya Kivu kiri kuri metero 18, ndetse n'amashyuza yitwa Ruhihi. Muri teritwari ya Ijwi
haba byinshi byo birumvikana. Ni mu kiyaga, ngo hari n'inzu y'umwami bitewe Elizabeth. Muri Karehe hari ikirwa bita Shovu, hakaba no bita ngo Escarpement do Biraguragu, sinzi ngo ni iki, n'ibindi bagenda bavuga. Ngo hari ikiyaga cyazimye bita Irangi, ngo aha hakaba naho bita Mwenga, usanga ahantu icyanya bita Itombwe, n'umujyi ucukurwa amabuye y'agaciro bita Kamituga. Ubwo twagiye muri Shabunda nayo ifite parike ya Kahuzi Biega igerayo, hakabamo imbogo, inzovu n'ibindi ngo bita Pingore. Ibyo ntubimbaze. So nugera muri Kivu y'Amajyepfo ntuzagende nyamuneka udashoboye kuhagera, kugira ngo ubashe gusuhuza abantu. Iyi teritwari ya Kivu y'Amajyepfo kandi ifite uburezi buteye imbere cyane, nkaho hari College Alfajiri, ni college izwi cyane. College Saint Paul irazwi ku rwego ruri hejuru. Icyo bita Institut Technique Avenir nayo ni institut izwi cyane. IDAP cyangwa ESP, École d'Application Institut Supérieur Pédagogique, irazwi. Lycée ya Wima, Complexe Scolaire ya Nuru, Institut Matumaini, Institut Bwindi, Institut Sagesse, Institut Mwanga Duvira, Lycée Chirezi, Institut Kitundu, Itave Kasenga, Lycée Umoja, Institut Weza FMS Nyangezi, Petit Séminaire Notre-Dame Reine des Apôtres Mugeri, ndetse na Institut Technique do Maendeleo ITFM Bukavu. Urumva yuko hano ni amashuri agiye akomeye cyane. Muri za kaminuza rero muri Kivu y'Amajyepfo hari ayo yitwa IOB, Université Officielle de Bukavu, Université Catholique de Bukavu, Université Évangélique en Afrique, Institut Supérieur de Développement Rural, Institut Supérieur Pédagogique ISP, Institut Supérieur Technique Médical ISTM, Institut Supérieur de Pastoral Familial ISPF, Institut Notre-Dame de Tanganyika UNTT, Institut Supérieur de Commerce ICC, Institut International de Kivu, University de Sepromade. Aya ni amakaminuza yose ari hariya, ni amakaminuza akomeye cyane. Kivu y'Amajyepfo kandi ifite ngo n'amazina y'abantu bazwi cyane, nk'uwitwa Borambo Kirosho, ngo umuntu wa politiki zinzwe yakoze ibiki. Jano Witakenge, ngo ni umukinnyi w'umupira w'amaguru mu makipe ya Kongo w'igitangaza uzwi cyane. Habakaba witwa Modeste Bahatirukwebo, uyu nguyu muramuzi, ngira ngo muri guverinoma ya Kongo, muri za Sena n'ahandi. Hari abitwa ba Jire Barangehwa, nawe ngo ni umuntu uzwi cyane. Marcene Kishambo, Patrick Niki, Vitali Kamere muramuzi. Solange Rwashiga Furaha, Alain Chuma journalist. Alain Chuma ni umunyamakuru uzwi cyane, ngo akaba yarahoze umunyamakuru i Goma. Gabriel Zagabe Muzuza, Prince Murura, ubwo ni umwana w'umwami. Ariko noneho munongereho ko Kivu y'Amajyepfo ifite ba general bari yabo muri M23, ikagira cyangwa yagiraga intwari nka bamakanika. Ibi nabyo byo kuvuga n'abandi bakomeye niki, ibyo rero bamuvugaga bakomeye, murabona yuko harabo mutavuga amazina ubwo mufite impamvu zanyu. Twavugaga rero kuri Kivu y'Amajyepfo, tuvuga ku bukungu, tuvuga uko hateye n'iki byose. Reka tubarire umwanya mubashe gukurikirana cyo kiganiro, n'ubundi niba nta yindi update yaba iducitse reka turabe, nyamuneka hatagira nimwe iducika. Yaducika itese, ntabwo bishoboka. Gusa ndimo kubona ifoto y'umusirikare wa M23 nyine ari ku mupaka wa Uvira, ahantu bita ngo ni République Démocratique du Congo, province du Sud Kivu, teritwari d'Uvira. Ni umusirikare ufite imbunda n'agakoni mu ntoki k'abakomanda, baguette de commandement, ni ibyo ngibyo. Hanyuma rero tukiri muri kiganiro, mbere yo kugisoza, imyashyamba za M23 zirimo kwerekeza mu mujyi wa Rubero. Navuze ko tutari buhatinde, ariko reka tuhajye. Amafoto arimo agaragara akaberekeza yerekana inyeshyamba zikoreye ibitwaro bikomeye cyane zerekeza muri centre ya Rubero. Iyi Rubero nayo ikaba itahiwe, igenda neza yuko izagwira rimwe na Uvira, ariko byanze rwose. Andi mafoto turimo kubona n'inyeshyamba n'abasirikare ba leta barimo kugira mu mujyi wa Karemi bahunga, ariko abantu bamenye bayareba, ntabwo yo ari mashyashya cyane. Rubero nayo rero ishobora kugwa rwose igihe icyo ari cyo cyose. Ndabona General Maheshe ejo yari Kamanyora yavugaga ngo iki, reka tubyumve.
na yimwe enyanya Kamera rwose Maheshe Bernard wa M23 arimo aganira n'abaturage ati enyanya afite abarinzi benshi bamugose inakuwa kama ni jamaa inakuwa kama haiko wami, lakini ni mmoja wapo ya antivalere tunazotenganisha. Ndio kwenda hakika kwamba hivyo havitarudi. Umesema kweli, diploma ulipata yako ulimaliza, mafaa yake ni arimo kubaza ati amashuri wize diploma ufite yakugejeje kuki akazi yagweshe nakahe uwabwira abantu ko yakumariye iki sugiye nyuma basa batese nabo muri fanini abaturage bateze amatwi ariko mani izi nama za M23 ukuntu babegeranye n'abarinzi n'iki aya madrone azahitana azamana no yego bafite ikoranabuhanga rishobora no kuyashwanyaguza general ahantu arumva nawe haba hakaze ariko se koko buriya se wagira urumurutiye akarushyiramo neza ntiyababombarira miaka 5 na unakuta barabara italifu nayo hao wakati viongozi hakuna hao watu hiyo maantivalere wanafaa kuza uchafu na itawezekana abaturage bate Imana baho mugisha. Mimi Mama Josephine nitakuwa kiongozi wa shirika la raia societe civile. Ni nakuwa na preoccupation mbili wala tatu. Ya kwanza ni kusema nilitaka kujua kama activities zetu zitareprendre wakati gani. Hano muturage arimo kubaza ngo societe civile akazi ko kazatangira ryari. Arabaza General Maheshe. Sasa tunakuwa hali nzito sana mu community. Watu wengi walikimbia, majeshi lipite libomola manyumba. Abantu barahunze, abantu baratwibye. Jeshi la FARDC. Ati FARDC yaribye. Bapumuye amazu. Bariba. Ati abaturage barakeneye cyane. Ati nubwo nava amashyamba bahungutse. Nyinyi kama vile viongozi. Mwebwe nk'abayobozi. Kusema kamate ma contact na ba intervenant kwa kuya kusaidia ile majama. Ati rero muze mufasha abaturage babone ibishoro bindi baribwe. Mukonsidere aussi 50% ya wanawake. Kwa kuwa watoto wanawake nao tunawasomesha. Watoto wanawake walisoma. Wanakuwa na ubuyobozi bwanyu kandi. Tumwigira byose. Ati mushyiremo n'abagore 50%. We nta no kuvuga ngo ni 30%. Aha. Jeshi yetu ambayo nakuya nayo siku na esprit ya kutupiga au makonta randre au ndio kwa kututesa au wakati mtu kandi ko muze kudutesha umutwe. Jeshi tunasirika kama itakuwa jeshi ya proximity. Jeshi ambayo itashindikiza raia na raia kimuona. Kandi muri gisirikare ko muzabe gisirikare cyegereye umuturage. Ataenda kwa jeshi na jeshi tamsaidia. ndio byakomeye uva kubwira mu nama zose Maheshe yakoresheje yakamanyura abakamanyura ntabwo boroshye. Nachoweza kujibu ni kwamba ibyo gufata amaguverinora mugashyiramo abagabo gusa ntimushyiremo abagore ibyo abantu bikamanyura ntabwo bazabyemera. It is a big challenge. Politics. warudi ati twarize nta muntu wo kujya kutubeshya. Hata unataka kula chakula inabidi usafishe ndani ya nyumba, hauwezi kula chakula juu ya uchafu. Chakula hiyo itakuwa nini? No kubabwira iby'isuku. Nataka tukuze hao wajinga wote. Ati dushaka kwirukana abajinga bose wakiwa mbali wezekanavyo. Ati tubajyane kure hashoboka namwe mukora ibyanyu nta kibazo. Kongomani anaishi kwa kazi ya mkono na hakuna benki. Ati turashaka uriya mugore bati turashaka abasirikare batwegere dushaka dukubita nk'abandi bahoraga badukubita nk'ingoma z'abaporoso. Ati yeshi du proximité wa musirikare aho uri hose nk'umuturage bakwegereye. Ati ibikorwa byose bizagaruka.
nione kama namna gani, pia tuone ni namna gani tufanye ili mpaka ifunguliwe. Ati tuzareba ko imipaka yafungurwa iwezekanavyo ili muweze kuanza. Ati bidatinze uko bishoboka byose tuzabirebaho bidatinze. Ya mwisho anasema ni kwamba hawa waaskari hawa wa vijana mnaona hawa ni askari wazuri. Ati abasore mubona n'abasirikare beza. Tuwapigia simu wenzenu waliokuwa kunagana aho wamuhamagara we hose. Grano. Aha, ati yahita kugeraho. Yewe afande bya Mungu wahuritse n'abaturage bo mu Kamanyura barakubwira bati twebwe rwose abagore mugomba kuduha ubutegetsi twarize ntabwo tuyobe ubwenge bite byanyu bundi. ya ntago byoroshye, ariko nkibaza sinasoza ikiganiro ntagacometsemo ba bantu ba Uvira wa mudepite erekano waheragamo abantu imbunda babitakwira, ariko ikimwaro ntabwo cyica abavandimwe. Reka mve muri amakuru nani mwisesengura ntaza kuvuga n'ibindi bitari ngombwa. Uragiye ugisha abaturage kwica abantu, kurobanura, kugira gute, uragiye ugize ingabo z'u Burundi, ugize danje nk'abambo mu bisheke n'iki bakakwirukanye. Aka karere kari abantu bafite ikimwaro, aba extremiste bo muri Burundi, Kongo, aba FDLR, abandi M23 turimo kubambika ubusa ku gasozi ku mugaragaro ku karubanda, mwambaye ubusa kubera ko ntimwambitse ukuri abaturage. Uriya mudepite erekano watanze imbunda ubu ngubu arumva atekereza guteguhereza abantu imbunda nye, utakeka ko inyeshyamba zizafata aho ngaho bazi kuri metero 300 200 ntizagera, ariko ministeri z'icyumweru zirahageze. Ikindi nawe uri umuturage baraguha imbunda usamira mu kirere, uribwira se ko utazabisobanura? Uzasobanura aho ko iyo mbunda uko wayihawe, amavideo agaragara bakwerekana userebura imbunda. You are not a soldier. Ntabwo uri umusirikare. Rima vemo 23 vango muzarenda triste y'umusirikare no muzarenda impamvu avangaze nuko ari leta yamushyize muri ibyo. Ntabwo rero yabiryozo, ariko uri umuturage rwimbwi n'urubunda n'iki abarundi mwebwe mumenye ko nanye n'undi abyara umuhungu mwijugunye kuri mu 23 mwitesha agaciro, none mugiye kuba abaturanyi. Erega nicyo bavuga la proximité compte toujours. Ntabwo wowe murundi wakura umuntu w'imvukira aho ngaho ntibishoboka, kuko nabatagukura mu Burundi. So abantu bajye bamenya mbere pour prévenir ibyo byose ko guturana ntaho bijya. Niyo mpamvu Burundi bwajuwe role itariyo mu makimbirane no muri Kongo. Iyo baza kujuwa role nziza yo gushyira abakongomani hamwe, ubu nabo bawe enjoyinga somehow l'avenir de M23 ou bien avènement de M23. Byari kuba nabyo ari ishema, bari kwibyaza umusaruro n'ubukungu. Kandi urabona ukuntu Uganda ikora, ishobora kumvikana n'inyeshyamba ku mipaka bahana, yagera kuri Kongo nayo ku mipaka bajyana nka za Kasindi bakumvikana. Ese byari binaniye abarundi? Niyo bita diplomasi, kujongera umwe ari we wese ukavuga uti rero awa Tshisekedi ntacyo mpfa nawe, M23 ntacyo mpfa namwe, umwe ari we wese no muturanyi. Iyo mubigenza gutyo, ariko nubwo ubundi muzacuruzanya ariko hejuru y'ikimwaro, kandi akabazo kose kazava i Burundi M23 yakabaryoza anytime. Nta mikino buri. Reka rero tubashimire kuba mwakurikiye ikiganiro cyacu muri aka kanya. Tubareke umwanya mukurikirane programu twabagezagaho. Ndi David Eugene Maheshal kuri mikro ndetse no kuri bimwe bireba ubuhanga bw'ibyuma ariko butagoye. Reka rero tubabwire ngo ibiganiro kuri Kigali Voice TV nakagaruka, mukomeze kuryoherwa na programu zacu tubagezaho. Uko amakuru akomeza kugenda za update by update, natwe turabagezaho. Turahanga kugira ngo tubagezeho amakuru meza. Mukomeze kutwihanganira ku buryo bw'amashusho na buri kimwe cyose, nitubona uburyo byose bizakosorwa. Ariko nta birenze, buri icy'ingenzi ikintu cyambere na makuru. Ndabashimiye rero wherever you are, stay watching Kigali Voice TV. Ciao ciao.